We, attention. Ntukamenyere. Attention. Umaze kubyimba? What's up, ladies and gentlemen? Attention. Hey, how are you? It's your boy, Mr. Zins, Papa Africa again. Bitcoin iteka kondo fully jina keso. No musiri kumwe nande. Ihinde. Nese Paratini AOP. Muri no misi kuri gukora cyane. Uri gukubita hit after hit, hit after hit. Ntushaka no kuduha agahenge. Ubundi uri gukoreshwa n'ibiki? Mfite dayimoni. Ndirukana imizimu yose n'amadayimoni biri muri uyu muhungu Paratini AOP kuko n'ubugabo n'umuriro ntabwo numva neza ukuntu umuntu w'umugabo yifata akiyita ngo AOP ndatakishije Amen. Nturese Paratini. Usibye amadayimoni agukoresha. Ikindi kibazo ufite ni ikihe ngo tugisengere? Umusazi. Nguri umusazi. Vugana n'indera n'abakomposhe. Allo? Turebe. Ni ku bitaro by'indera turi kuvugana. Ndango bye. Imana ishimwe ubwari mwebwe. Noneho nagiraga ngo mudutabare kubera yuko Paratini AOP yasaze. Tuzagira umunwa kugeza ryari? Muraje mudutabare. Ndango bye. AOP nukuri rwose tubabarije. Turakwinginze rwose tubabarire wisarira hano. Run. 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 None se Paratini AOP watubabariye koko ukareka kutwirukansa. Mwebwe se nigeze mbirukansa? Reka ndi kwirukankana iriya sazi ndabona isa nka TMC twabanaga muri Dream Boys. Nshaka kwifata nkayikoraho iperereza. Dore ngiyi. Muyimfatira ngiyo. Nurutse hariya mvuga ngo iki mwambwa. Ndango bye. Isazi yanjye ibacitse murebaye. Kuki mutayifashe? Run. None se Paratini AOP
urabona uhuye n'ibizazane byinshi sheri wawe arakwanga TMC aragusiga urumva ariko ibyo byose ubasha kurwana nabyo ukomeza umuziki ubundi buriya wifashishije iki tukademona bazimu bashego kwiki burya bwose ukoresha ibiyobyabwenge nondorera ndebera nk'iki kibazo ibi bintu ntago nari mbizi nta muntu wari uzi ibi bintu nese Paratini ibyo ari byo byose umaze igihe kinini ukoresha ibiyobyabwenge byibuze se ubu ngubu wumva wabasha kubireka nimba rero uramaze kuba addicted nta kintu twakongera kuvugana nawe turanizamukiye rwose faites attention nawe sha Ambwa umaze kubyimba nese Paratini AOP iyo umuntu anyweye ibiyobyabwenge ahantu hambere byangiza ni hehe banyarwandakazi cyane cyane urubyiruko Ambwa mwirinde ibiyobyabwenge ko murumva yuko byica ubwonko kandi ntacyo wakigezaho udatekereza neza. ubwo rero uko byumvikana na Paratini AOP byaramurangiranye ngo byarangiranye ndesha Run. Hola my people. Mwakoze cyane kureba iyi video. Ni video challenge ku ndirimbo bita Attention. Ni Attention, ntago ari attention, Attention. Ni indirimbo y'umuhanzi bita AOP Winde Paratini. So guys, rero iyi ndirimbo iri kuri channel ya ni Platini, ndakeka ari iri wowe sura platform ya Platini umutwikire urumva icyo views kingana gutyo kimukubite nuveho nyine utamukubitewe n'ikintu cyitwa like na commenting ku iri ndirimbo nge yanyemeje kabisa. Dubai kabisa, made in Dubai. N'umwuzukuru na nyogokuru na seku babimenye ko umusaza we yimanukiye ishusho akarikorera Dubai. hanyuma rero nibakunza kuka video section. Thank you brother, thank you. hanyuma nibakunze video challenge yacu ubita like yari hasi muri comment tubwira ikintu wakunze indirimbo yari yose ushaka tugukorera challenge yayo. indirimbo yari yose turayi challenge wowe yishyire muri comment gusa tuyibone ubundi akazigakora. hanyuma rero guys ntukomeze udakoze share iyi video please mufashe gusharinga n'abandi bose babibone. hanyuma rero we ikintu cy'ingenzi utarakora subscribe kuri Zinzina Comedy kuri channel please kora kuri iyo buto y'umutuku kanya gato utaguha kasogera ukoreho bagometa amatatu aya mbere afite udutwi ukoreho nibigenda gutyo indirimbo mu bambere ngongo iki ni gutyo mu bambere utibona like what ndala action kandi zi urananiranye dutangi dutangi mpamvu nari nanze kubifata. Hola. Your boy, Mr. Zinz Hakris, Saidi, behind the camera. Behind the camera. Tuba turi kudesigninga umusazi wacu. None mbaza ngo tugiye kuba kubitiki.